Mayapayabak po kayungan, bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masalese, hingke kayong face mask hanggang mayari po ing misa. At agkatanla po ring malda na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabag magmisa. Dakal pong salamat. Ing magmisa tamo po, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Pagustan kang Ginoo kalingwan, natangya
Kalat naman ay aking kayang panyatang. Itulig niya ingdalan, lumalapit niya, kaniting panahon, kayang panyatang. Undok patagan la, kulkul tambakan la, sarili isanyawan kaya tanggap la. Daratang ya'y mengabos, anak ng Diyos ibus, king taong panen ikabos, king sablang dewakan, pati kasalanan, hanapin larinan, minunang harinan. Kilabyo ni paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka at rin. Pakamalang kong kapatid, ing Diyos, tutuna katamong kaluguran, inyapin binyening bugtong ng anak, at king panyatang na, sa sadya na katamongin San Juan Bautista, sumisi at paingulot ka rin kasalanan tamo. Ulinging kasalanan ating Diyos, ela pumalyaring miyabi, kailangan sisyan gulutan, ing kakatamong pamikasala, at pakit tamo iti bilang tanda ning kakatamong kapanisyan at pamaingulot, ipakita mo iti king kapamilatana ning kakatamong mayap adapat, pamikakasundo, pamikakalugod, ban kanita, Jesus at datang, lumubya karing puso tamo. Ban kanita po lalo tapang baging karapat dapat magdaong kaniting Santa Misa, sisyan tapang mo po yung kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tam kapatawaran king Diyos. Aminan ko, king Diyos, na mayupayang tuto, At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, aman, at dapat, at miyariwang pagkulangan. Ulinitay panagapupo ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang buong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at king pampatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananggam. Amen. Manalangin kamo. O Diyos ay kami,
tinubod main kaya kang Mesiya, king kaya kaming yato, kambining upayat, pahalining kaya kang lugod, tanggapan sana king kasalpantayanan ning kabilugan mong balayan, bayang manatiling tapat king ebanghelyo ning katuliran at kapayapan, agad mong paratangan ning oras ning tula, potang tipunan mo, king kaya kang kayarian ding sablang sinalpantaya, king lugod mo. Itiyagon mi kaya ka, king kapamilananing ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggamang king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ning propeta Isaias. Ing pamidalan-dalan, daring ari, king lahi ng David, may ari king dutong amekutod. Dapot nung makanano lang sisibot, ding suli king punamitagan, makanyan yang lunto, ing meto nga bayong ari, iba't ka rin palipi ng David. Kinguli na ning Espiritu ning Ginoo, tanggap yang kabyasnan, belwan, at gelingan, para king pamanimuna na, king balen na, balo na, ing kaburyanan ning Ginoo, at makitakot yakeya, at ing ligaya na, at yu, king pamanyuyo keya. Eya matol, agpang king akakit daring keyang mata, o king daramdaman daring balugbog na. Atulano ring pakakalulo, king alang pamangabiran, at pamingwano matulid, ding may na. King amano na, may parusan niya ing bansa, at mga matela ring taong marawak. Panibalano rin kayang memalen, king ostisya at king katapatan. Miyabiela, king kapanayan, ding asong gubat, at ing tupa, at magkeraya ing leopardo siping ning biserong kambing. Mangan lang miyabe, ing biserong baka, at ing biserong leon, at ing manese karela, ya ing malating anak. Mangan lang miyabe, ing baka, at ing oso, at matutod lang miyabe, ding biserora. Mangan lang are, ding leon, at ding baka. Eya, numano balang ing anak, agyang pialungane, ing ubingan, akamandagan. King Sion, ing bundok kabanal ning Diyos, ene mikating nanuman, dewakan. Ing bansa, mikatmuan yang belwan king Ginoo, antimonong makanano lang mitmong danom, ding kadayat malatan. Datang ingaldo, potang imbayong aring iba't king lahi ng David, maging tandaya, para karing sablang bansa. Mitipon la ring bansa, king banal la syudad, at parangalande. Ing amano ning Ginoo. Katuliran
O Diyos ko, ing kaya kangari, kaya kayang turwanan, matol, alang pa mga biran. King kaya kang ostisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kaya yayang pamahalan in kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibiena ing katuliran. Irasaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, naganaping kapayapaan, ngenit kapilanman. Miral siya ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap siya ing kapayapan, anting saslagabulan. Mag-ari siya, karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikoti ning yato. Irasaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, naganaping kapayapaan, ngenit kapilanman. Sa gipanala, ring pakakalulong kaya daralong, at ding taong mi payumburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan no ring may na, at pakakalulo, at iligtas no ring alangagyo. Irasaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, naganaping kapayapaan, ngenit kapilanman. Eya makalingwan, ing kayang lagyo kapilanman, at manatili ing kayang kabantungan, kalupa ning aldo. Manano na siya ng ding bansa, adwanda ing bendisyon na ning Diyos, anting gewana, king ari. Irasaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, naganaping kapayapaan, ngenit kapilanman. Irasaing katuliran, kingkeyang kapanaunan, naganaping kapayapaan, ngenit kapilanman. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, ing sablang misulat karin kasulatan, misulat banituro na katamo at ban mikakapanayan tamo, king kapamilatanan ning kapibabatan at sikanan lub, ababera ding kasulatan, at manano na sanang in Diyos, apanibataning sablang kabibabatan at sikanan lub. Papalyarya na kayong mika pamipapanupaya, king pamanuki, king alimbawa ng Kristo Jesus. Ban kanita, ikayungan, king meto nga siwala, ayang panganyeng kapuryan ng Diyos, atig pa ning ginutamong Eso Kristo. Uli na niti, king ikaligaya ng Diyos, tanggapan niya ing metong at metong, antimo ing pamananggap ng Kristo, kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, meging talasuyo'y Kristo,
karing memalen ujo, emo para apakilala na King in Diyos, biyasa yang tupad, mitmong katapatan, kimpengako na karing pipumpunan daw. Nune para arina nala namang dalan, ding pagano, ban apaligayan de in Diyos, kingkeyang pamaglunos, antimo ing sasabyaning kasulatan. Uli na niti, pupuryanda ka, busal ding pagano, at dalitanan keng kapasalamatan, ingkekang lagyu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Isadyaye ing dalan ing Ginoo, itulid ye ing daklatakeyang dalan, ding sablang tao, akit do ing pamagligtas na ning Dios. Manatili kaya kayo. At kaya ka timurin. Pamamasaking ngayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, linwalya at menaral i Juan Bautista king disyerto karin Judea at antikeni ing sasabihan sumisik kayot painggulot at magbaliklog uling malapit namon ing pamagari ning Diyos. Iwan iyang taong amanwaning propeta Isayas inyang nanang sinabi, ing siwala king disyerto kukulait na, isadyayo ing dalan ning Ginoo. Itulid yu laring daklat akeyang dalanan. Megawakim buwak kamelyo ing imalan asusulod ng Juan, at makababatyang megawaking balat animal. Ing pamangana, duron, at pulot panilan, migsaryalang kayaring tao Jerusalem, ading sablang tao Judea, ading manoknangan king kabilugan a distrito ning ilog ning Jordan, pisyat dalaring karelang kasalanan, at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Dapat panakin na karing dakal a Parisewo at Sadusewo a pasiratang banpabinyag nga nakarela, ikong lahing ubingan, ninuta ing minutos ke kayo, pantakasan yu ing daratang kaparusan, nung tune kong sisisi karing kasalanan yu, ipakilala yu king pamagbayo yung biye,
Eyo pa nga sasabihan kini kayo, lahi na ko ang Abraham. Sasabihan ko kaya kayo, agyang karing batong deni, ing Diyos, makapalto yung tunay ng lahing Abraham. Ngeni pa makasadyan ing dugpa ing palakul karing iyamot daring tanaman. Baning sanumang dutong ae mikakabungang mayap, makutudya at miyugse king api. Bibinyaganda kayo king danom, ban may pakilala king sisisyan yulat pa ing gulutan ding kekong kasalanan. Dapoting daratang katukiku, laluyang mayupaya kesa kanaku, e kuman karapat dapat mamitbit karingkeyang sandalyas. Bibinyagan na kayo king espiritu ang pongking api, at yuking gamad na ingkeyang sabungke, linisan na ingkeyang pidadaran, at tipunan na ing trigo king keyang kamalik. Dapot ing sepo dulukana king aping e matadda kapilanman. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Misinjane po ing kaduang kandila. Buri ng sabihan at yutang na king kaduang Domingo ning Adviento. Keng tutuking Domingo misandyan niya po ing Kule Rosas. Buri ng sabihan malapit na ing Paskong Pamabait. Inya ing Kule Rosas, it symbolizes joy. Potanging paninayan mo malapit na ing datang, masaya kang at masaya ka't matula. Pasibayo po balikan tamo ing pag-aralan tamyang milabas sa Domingo, Adventus, Advent, Adviento, buri ng sabihan, pagdating, arrival, coming, pamanyatang, at lung pamanyatang, ing kakatamo pong pag-aralan. Naning panyatang, pagdating, arrival, ning panawuning Adviento nga tamo po at lung pamanyatang. He came, Jesus came, but Jesus will come again, and Jesus comes in a mysterious way. He came in history, kanita pong mahigit ng 2,000 banway nilabas inyang dinatangyin kaya katamong Ginoo. Dinatangya kin mipnong kapakumbaban, metong ya Diyos ang meging tao, mit pakumbabaya, dinatangya kin mipnong kakanluan. He came in humility and poverty, uling mibait siya king metong akalulong lugal. Alayaman pituknangan niyang Diyos uli na ning lugod na kaya katam tinipaya migpakumbabaya. He came and he took the form of a slave. God became man that we might become like God. Kasanting na po yung Diyos ay etamwa kakit tinipaya at miyakit siya. The invisible God became visible. He became man, that man might become like God, because we were created in the image and likeness of God. Inya pong mibay siya meragulya menaralya, tiro na po yung katutuan, dapat pinakurek yung krus, meteya, sinubliang mebye, at pepaitas siya banwa, ing tunay ng kakarinan, tuknangan. But, kabapong pagsadyanta mo yung milabas yung Paskong Pangabait, Jesus will come again
Potang magbalik yang pasibayo, it will be the end of time and the beginning of eternity. But now, pota pong magbalik yang pasibayo, He will come in glory and majesty. Inyang minunayang dinatang area kilala, uling meging tawing Diyos. Dapat potang magbalik yang pasibayo, sigurado po nga kilala tayo. Kapilan niya po magbalik, na po sinabi nung kapilan, inyapin nga naking ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, stay awake, be prepared, be alert. Ingkadwa na pong kabaldugan nita, etamo balo nung kapilan niya magbalik pasibayo, iyapinin kaya katamong kamatayan. Etamo balo nung kapilan tamate, ing Diyos, iyamo po'ing makibalo. Nyapin ketan tauling dilis, sinabi ng king ebanghelyo, inyapin, magsadya kayo nga ng Jesus, uling eyo balo, ing oras, potang magbalik yang pasibayo. Oneng may putot siya po ka rin, magsadya kayo nga na, pero ina naman sinabi nung nanong pa magsadya, inyapin, isunto tayo king ebanghelyo ngeni, naning tune pamagsadya. Ingakakita mong Christmas lights, Christmas decor, keng lual, keng dalan, opo masanting yan. Pero ingamanwanang pamagsadya, tune pamagsadya, yapining penaral ng San Juan Bautista, king ebanghelyong binasa ko, repent. O ini po ing tune pamagsadya, aliwa mo ing external. May kadati na kayong Christmas lights, Christmas decors, karingke kayong pibale-bale. Dapat ing tune pamagsadya tiyo po keni. Keni alungub, ing kakatamong Ginoo. Inyapin linisan tayong puso tamo. Repent, the kingdom of God is at hand. Sumisi kayo, ulinging kayarianan ng Diyos, malapit na. Bakit po pamanyisi, bakit repentance? Uling malyaring miyabe, ing Diyos at ing kasalanan. Kailangan magpakumbaba yung tao. Magpakumbaba, uling etamo po makasisi, nung etamo magpakumbaba. Pero bayo ta magpakumbaba, aminan tapa mo, na itamo may kasalata mo. Kaibat na nita, sisyan, painggulutan, ing agawang kasalanan, o itapuing tune pamagsadya. At tatandanan kayo po'y Lucifer. Lucifer, yapin peka leader, daring demonyo, ampo'y Satanas. Lucifer, burina maging antiya ing Diyos, uling malaguya, biyasaya, migmaragulya. Nganapin po, o ba't nga naning demonyo? O ba't ako, kami nake pepatawaran ng Diyos? O bati kayong tao, papatawaran na kayo? O bati kaming demonyo, nakeburing patawaran? Nanong peki ba't na ng Diyos? Ing tao nga na, may papatawaran niya, uling manya wadyang kapatawaran. Dapat ikayo ding demonyo, labisang manyawad kapatawaran. Magmaragul laki ng harapan ni nga pong Ginoo, inyapin, mi patawaran. Amen? Nya magpakumbaba po o ining peka masanting diling pamagsadyan, ing pamanyisi, pamaynggulot, karing kasalanan. Kaibat linapi lapuring pariseo ang popang dening saduseo, dening katunggalina ning kakatamong Ginoo, the opponents of Jesus. Dening matas lalub deni,
Nyanyang lalapit lang makanyan nga ng San Juan Bautista, you brood of vipers nga na, ikayong ulupong, ikayong tutuki, makirandam, king apong Ginoo, dugpake kayo yung parusa, bala mo po tatakas la, potang masisilab yung forest in gubat, ding ayop mamakola, ding dagis mamakola, ding ahas, snakes, ubingan, mamakola. Bala mo makanyan lang niya, sinabi ng San Juan Bautista, kayong lahi daring ulupong, ngini tatakas ko mo keng parusa, at lalapit ko kene, nung ikayo tune kayong magbayo, o inipuing tutuking, pakitsu king dapat. Kay batamong sinisi ka ring kasalanan, at pepaing gulot ka ring kasalanan, kailangan atin tamong mayap adapat. Good works. Ing mayap adapat, metong yang patutu, na itamo, magbalik tamo lub king apong Ginoo. At ang timurin po, etamo mo, magbalik lub king apong Ginoo. Etamo mo, makipag-reconcile king apong Ginoo. Noon makipag-reconcile tamo, king metong at metong. Inyang milabas sa Domingo, tinya pong binggitan nga na. O ini po, pamagsadyaya na naman. Yang milabas sa Domingo, ketang second reading. Na magpalalo king katakawan at pamaglasing. O ba't kaya may banggit na rin yung katakawan, ampong pamaglasing? Kasi po itong yung tao matakoy, kay ba't nang mengan matudtudya? Ale? O yung malasing, makanyan mo naman. O na yung malasing, na yung misan, nanabalo yung gagawa na. Pota mi patudtudyang makanyan, uling panayan tayong Ginoo eh. Ing mata ko, may patudtudya. Ing lasenggo, may patudtudya na naman. Potang biglayang datang yung Ginoo. Kay ba't megising niya? Nanong gawa na ning biglang, metudtud, biglayang megising. Daratang yung Ginoo, akit ne. Potang anak yung Ginoo. Hoy! Ninoy ka! Ano? Niyakilala yung Ginoo tamo. Baloy po keng Biblia, makasulat mo na naman, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, daring lasenggo, lamiras, king kayarianing banwa. Ding mapanagkas nga na, ding makipangatawan king kalupad ang lalaki ang pong babae, lamiras king kayarianing banwa. Ko po amano rin po tingmimwa ka na po kaya kayo ne, amano no ning Diyos deni, ding mapanagkas, ne, ding lasenggo, lamiras king kayarianing banwa. Nya nung lasenggo kayo, tuknangan nyo na. Amen. Ding mapanagkas, aro ginuko, karkal daring mapanagkas. Ampo pa immorality, ding makipangatawan, king kalupad ang babae, ang pong lalaki. Ako po mano rin, yung Ginoo yung Biblia yung iya pong masasabi. Niya, kailangan makipagkasundo. At nga na pa, nadarapat king nanuman kanawangan, ala ng kagaspangan au gali, na mipate-pate at mipapangaririang. Nung ating ko pong kapate, makipagkasundo na kayo. Uling kang first reading ngeni. Peka pakiramdaman niya po, magtaka ka nga na, miyabela king kapayapan, dingasong gubat at intupa, at magkerayang leopardo, siping ning biserong kambing. Mga lang miyabe, ing biserong baka at ing biserong lewon. Mo naman po apiyabe rin niya. Ing lewon ang pong baka, mo apiyabe, pero miyabe lang nga na. Mga lang miyabe ring baka at ing oso,
at matudtud lang miya bering bisero da, mga lang are ding leon at ding baka, buri ng sabihan, peace! Pami kakasundo, potang datang niya ing Mesiya, ing ginutam. Niya ing masanti nga pa magsadya, sumisi, painggulot ka ring kasalanan, makipag-reconcile kinapong Ginoo, at makipag-reconcile ka ring kaparan tao, ban kanita, may ka-peace, kapayapan, at pota pong atinang pamikakasundo, ing katlong Domingo, rejoice! Uling ding tao, met pagkasundo no king Diyos, at king metong at metong, potang mikakasundo no ring tao, there will be peace on earth. Then, let us rejoice. Katlong Domingo, nyakin tutuking Domingo, panayan dako po. Rejoice. Pero eta mag-rejoice nung ating ko pang kasabi. Eta malyaring mag-rejoice nung eta pasinisi. Eta malyaring mag-rejoice nung atin tamong kapate. Eta malyaring mag-rejoice nung eta pa may matawad. Makapag-rejoice tamo mo po ang ating kapayapan. Pamikakasundo karing tao. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesukristong ang nakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at miputkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman ken, banmukum ka rin mabye ang pong menga mate, sasalbantayak king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa magding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubliram miyedin mete, at king die alananga. Amen. manalangin tamo king kakatang Ginoo Jesus, banida kene inkayang sariling espiritu kakatamo, baning kakatamo Ginoo mismo, mayakit siyang mabiye, usal tamo kayang alagad, ngening kasalukuyan, nga tamong manalangin king balang kaidonan, Ginoo, mibiye ka, busal mi. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Ban ing espiritu ning kabyasnan, ang tabayanani ing iglesyang parating mipapasyag king mayap ng balita ning kayarayaning sikanan, kailan takot at kambening maragul apamik karame, manalangin taking Ginoo. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Baning espiritu ning belwan, kasyano ring pamuntok ding bansa at ding sablong opisyal pampubliko, king metong pamagnasa, king kapayapan at hustisya, para karing sablarang sa sakupan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Baning espiritu ng kausukan, di nanong sigla ring sablang gagawa karing batas, ban apabanjando ring karelang bansa, karing makatuliran, at alang pamangabiran na batas, at ding ukuman ipairaldo ring mitmong katapatan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Baning espiritu ng upaya, pasik na nga nakatamo, bani pagluwalo tamo ing sablang may na at matbud, at pagkaluban na nakatang propetang maging siwala ring kalulu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Baning espiritu ng kamalyan, di na nakatang malala mabelwan, king kekatang kasalpantayanan at karing puso tamo, ban mabiyasa tang manakit at munye ulaga, king pagnasanang gawan tamo ning Diyos, ban tune tayang atalakad ing kayang kayaryan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, mibiye ka, busal mi. Baning espiritu ng kagalangan king Ginoo, tarya na katamong gumalang at lugod king metong at metong,
pauli ning kagalangan king ginumismo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiya ka pusan. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiya ka pusan. O Ginoong Jesus, lubos kasanang mi busal mi, baning saw mo apakyabutan mi ing pamakisan metong king Dios, king metong at metong, at karing kaya kaming sarili, at andaning kaya kang pangatyu. Maging ginura ka sana, manggaman king alanangga. Amen. Ingkang pangnaniyon, ang kulisak ning maminyak, malapit ning Ginoo, kayang papasya. Bigising kayu't damdam kayang daralan, mahit ang masanting ning ariting arin. Minsan laging puso'y ubing inyagan, kaya kayong pagsadya, marangal na bisita, ating balang tao, sarili isadya. Juan Cristo, minubyaking kayang panyata. Ulingi kaing kaligtasan ni o Ginoo, kaya kami santungan at kayang lasan, bisan pabalayan mo kaya kayang astagan, at kaya tuging lugod na ni Diyos kapwa. Kapurian ke kami, anak alalangga, hingke ang panyatang, tirasing kaligtasan, kaya beningin pa, ikaing sasamban, pati Espiritu benit kapilanman. Ipapanganiyon ang kulisak ning maminyak, malapit ning Ginoo, kayang papasya. Bigising kayu't damdam kayang daralan, malit ang masanting ning ariting arin. Linisan laging puso'y ubing inyagan, kaya kayong pagsadya, marangal na bisita, ating balang tao, sarili isadya. Juan Cristo, minubyaking kayang panyata. Muling ikaing kaligtasan ni o Ginoo, kaya kami santo
gising kayo't damdam kaya't daralan, ngunit ang masantining ariting ari. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, igpang mayupaing tuto. Tagapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligayan kayang lagyo, king kikatan kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang nung alaking sikanan. Kabang antabayanan mo kami king kekang pakalulu, tanggapan mo reting ayin mit panalangin. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino mantabe kaya kayo, At kaya ka nagpipuri, iyat na yoring pusoyo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam mo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan ka rin. O ikpa, Diyos king alanang dat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut kaya kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna. At biglat ni para kaya kaming dalan pa ituro king kaligtasan. Ngini panayan mi itang aldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasa, ing kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayan mi king mipnong kasalpantayanan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka, at naming magkanta. Banal, 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 yaing Ginu, at Diyos yang mayupaya. Banal, 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 yaing Ginu, at Diyos yang mayupaya. Itu'y banwat yato, kingketang ligaya. Hosana, Hosana, kingkakatas-katasan. Hosana, kingkakatas-katasan. Banal, 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 yaing Ginu, at Diyos yang mayupaya. Kaning daratang, tinagyo ning ginagaya. Banal, 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 yaing Ginu, at Diyos yang mayupaya. Tunay kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, o linita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyan ning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ing anak mo, darang miyak kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metum ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyatu, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing arsobispo mi, i Pasiano ing arsobispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninaing subling miyeng at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria yung Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang santo, at tinupat kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, kuriyan dapat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya igpang mayupahing tuto kagum ning banal Espiritu pupuriyan dakat parangalan manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, metong pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'y panalangin at tiro na ning ginuta mo.
que kami nangaemuke pay sa ulking tukso muli ikamusking Ikabus mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaukaning kekang pakalulo, para ti kaming mikabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kanigaligan, kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. muling kekain ayarya ating kayo ayam ating ligaya hanggaman kingalan O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan ngayong kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Pakita mo kung ngeni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Cordero niño sa minalako, karing kasalanan namin yato, pakaluluan mo kami. Cordero niño sa minalako, karing kasalanan namin yato, pakaluluan mo kami. Cordero niño sa minalako, karing kasalanan namin yato. Ibigay mo kaya kami, ibigay mo kaya kami kapayapan. Ibigay mo kaya kami kapayapan. Paning Ginotang Jesucristo, ing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaw king apunaning kordero. Ginoo, pumatampang tanggap kaya ka, dapat at kismeng aman mo at pumayap na. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala po ring CGC o Asharets, nung nuka rin tamo po maglinya. Baydahan niya pamurin po at alana pong sasabing Amen. Dakal pong salamat.
Manalangin tayo. Oy paming malugod, pepakanan mo kami king espiritual ng pamangan niting sakramento, ake kaming pekisulwan, king aldoldoming pamibiyebye, ituro mo kaya sana, ban mabiyas aking matampang gumamit karing sablang bagye kede king yato, at magnasa karing atsubanwa, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bukas po yung pamaglakona ng Lanaval de Manila. Mag-atimpong misang alas 6:30 ng ngabak. Kaibat na po ditang pamagsadya para king pamaglakona ng kakatamang Hindu ing Birhen Maria. So reta pong bisang makiabe bukas 6:30 ni ngabak ing Santa Misa Bahia mako ing kakatamang Hindu. Kaya kayo pungan po sinaw magsakripisyo dakala salamat po kaya kayangan. Antimurin po deng intentions balang